siyana bhambula ngoba sike salithola ithuba lemniketwa nge-FAO ukuthi asesimihlole lo bhambula kuleli vilo phela kaNgwane ukuthi unganani. Saphuma-ke sesiphuma ne-team sikwazi ukuthi culture as a consultant sahamba lonke leli vilo kaNgwane simhlola samkhanza ukuthi ikhona ihlobo letikhona ikakhulu ezakhanda ukuthi kunahlobo letine but kunayo etimbili le bambusa vulgaris nale bambusa bulk. So sathola ukuthi ngulengi la kaNgwane ukhona and so sesingende ukuthi lesekusele usinyalo avunwe asesheniswe kule agro processing ato benefit la ngaSwati kulo bambu. Kumbe kusichazela nje babe ukuthi lo wethu bambu simaSwati uhluke ngani kumbe ukuba rich kumbe ngaleyo content yawo or whatsoever kwezi compared to lamanye emafa oba siva sinesewela kithi grade A. Bese kukhazile nasisenalo lucwaningo lokuhlola ukuthi bese la i-profiling then sayikhona kwi-baseline research sakhanza ukuthi lo bambu lokho la kaNgwane u strong kangangobe laba baka construction banethuba lelinene ukuthi bangathatha lethuba lekumsebenzisa la ka scaffolding because the strength sakhe sifana ngamashi nale steel so i-potential kakhulu ekhona ngalana kabhalkwa ngile species esigood for labo furniture labo hand basketing labo benabo labo mali so nawo lesakhanza ngayilo bhambula ngala kaNgwane. Ngabe ngathini ngeMaSwatini nangomsebenzi sokhona nina njengaleniqwaningile kubanika sithombela nesikahle kusiba ngakhona ukuthi imbandzakanya nawo kulomsebenzi wabhambu. Sibonga kakhulu umlayeto lesingawenzisa eMaSwatini especially bomake laba bema cooperatives ukuthi ababambani babuye basebenze la kuleti inkundla because akhona lama factory shares atinkundleni bacela labo ba MP ukuthi banikeze lama factory shares phindze nala tiningi tenkosi icele le mali ukuthi sicale machine agro processor ukuthi si process lo bambu store lama products ahlukahlukene because yena une potential leningi